Allin p'unchay munasqa kuyamasi, kunandia noqanchik kusqa kicharispa kasun Diospaq qillqasqanta. Cuentay munaykichik imaynata uq warmi Elena de Guay nisqa, payqa jovenyaspa payqa anchatataq llakiyniyuq karqa. Onqorqa kay reumatismuwan chayrayku mana sayaqchu nitaq puriyachaqchu. Chay llakiyninpitaq payqa riqsirqa Diosninchik tatata. Ñawirispa karqa Diospaq qillqasqanta, chaypitaq aska promesasta payqa tarirqa. Kunandia Dios rikuchiway munanchis mayqinchus kasan chay promesa kunan qampaq noqapaq. Chaypaqtaq kicharinachik kay libro de Romanos capítulo 8 versículo 28 nin kay hinata. Yachanchikña Diostata munakuskukunataqa tukuy ima alliyningkupaq yanapasqanta. Pikunatachus Dios waqllarqa pay kikin wakichisqanta hina chaykunaman. Munasqa kuyamasi apóstol Pablo kaypi rikuchiwanchik imaynata runas creenku Dios tatapi munakunku Diosninchikta paykunata allinniyuq kanqanku. Ari munasqa kuyamasi noqanchispis Elena de Guay nisqa hina apóstol Pablo hina creena tiyan Diosninchik tatapi, munakuna tiyan leyninta, munakuna tiyan Jesucristo wañuyninta, chaywantaq tukuy ima allinninchikpaq kanqa. Chayta sapadiya mask'asanchik, chayrayku tarinchik kunandia kay willayta Diospaq qillqasqanpi. Graciasta qoy Diosninchik tataman, porque pay yanapawanchik, kuyakuwanchik, chantapis chikllawanchik, wawasninta hina kunandiapi. Chaywan kunandia kawsana. Bendiciones.